Kubongwe imikhuleko yabantu ethole usaphila uMazi kubheka-ke laphana-ke obekade efuna besenesikhathi eside-ke wathunjwa-ke laphana-ke kusolakala-ke ukuthi uthathwe ngabe ukufika ngenxa yokuthi-ke wanqaba-ke neshop yakhe bekade-ke eyihlanganisela-ke kuyona. Bafowethu ngicela ukunibingelela kwesiqiniseko esemidi abaqala ukusijoyina leli khasi ngicela benze ubulungiswa-ke bagcinisele ibhathini ka-subscribe-ke baphinde balayikhe lamavidiyo-ke enginenzela wona. Bafowethu-ke insizwa-ke enguMazi-ke laphana-ke igcine itholakele-ke laphana-ke ithole isadlantlamvana itholwa ngabomthetho-ke ebekade-ke ithunjiwe-ke okusolakala-ke ukuthi-ke bangabokufika abamthumbile ngoba isitori sakhona-ke bathi abokufika bafika kuyena-ke bathi bacela ishop le bafuna ukuyisebenzisa-ke laphana-ke wase-ke ekhombisa ukuthi-ke akahambisani-ke nalokho kuthiwa ey'nsukwini ey'landelanayo-ke lapha noma-ke ey'landelayo-ke wabeke esenyamalala kanjalo-ke laphana-ke umphakathi-ke wakhona-ke laphana-ke ubulokhu umfuna left and right-ke kuze kwasungulwa-ke ngisho amamashi-ke abekade khona-ke kuyona-ke leya ndawo-ke ngenhloso yokuthi-ke kufunakala-ke le nsizwa-ke lena-ke igcine-ke itholiwe-ke laphana-ke isaphila. Bathi-ke okuningi-ke akukho-ke asakushilo-ke kodwa-ke uma seyibuyele kahle engqondweni zakhe ephelele-ke kuyobe-ke amaphoyisa aseyithetha i-statement esiphelele-ke laphana-ke mese-ke kuyaziwa-ke ukuthi-ke bekuphi kanjani futhi ethathwe ngobani uma ebabonile mhlawumbe noma-ke uma ebazi, kodwa okubalulekile-ke ukuthi-ke utholwe esaphila esadlantlamvana. Isikhathi-ke besikade-ke esesinyamalele silinganiselwa-ke enyangeni yonke le nsizwa enguMazwi ingatholakali njengoba-ke izitholakala-ke nazo iy'tolo zabokufika zavalwa zonke-ke ngenhloso yokuthi-ke kuleya ndawo-ke laphana-ke ko-Force Rollers-ke ngenhloso yokuthi-ke kutholakale-ke uMazwi. Bafowethu ashayina ihlombe elikhulu, kubalulekile lokho kwenzakalile, imikhuleko yabantu efezekile ukuthi le nsizwa ithole isaphila. Mina ngiphuma kanje, asidibane kwezinye.